الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Katakna apa itu kemanusiaan sinakuan ko hadya istem at tabadul tawanan pag sambung-sambung hadya sina ang siinin kumando sa buhay gay ng kasambungan masud isap. Alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sisangem ininen Iyane pagtuyuan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tapit-tapit ne dukkaandahan ne ahli pamilyane binangon wene asupaya makeluman ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala pegge niya tu'u inapas-apas niya tu'u jaizah makalandu kahadjenen pero si Allah subhanahu wa ta'ala. Bubang pandang teruk pikil te in Rasul sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi inampun nesi iyene dusenen dehellu duk dambuli ubus sa'i enpe kakeseg ni mag-ibadatin sa'i enpe kabayaane ngahinang pangandaakan Allah subhanahu wa ta'alahin naan si ininan may umat Islam kita sa amain gay mabaya kita sa amain gay nambahan ibadat te gaape kinatauhan wa ite iyan bang sa ingge kahanin atawanin takesanin mismo panghutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam inampun dehellu duk dambuli indusenen masipe yene kakesegne mag-ibadatin tuju Allah subhanahu wa ta'ala sampai yene betisnen kubalan ne peddi ne betisnen sa'miyaan sifat tahajjudan sifat ibadatan tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus tinila wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bangwa ini sa'iyan pag-ibadatnen ubus ine yene sambungin afala akunu abdan syakura ine gay pedug kepania amban me pa inte ipun Allah tabaraka wa ta'ala magsyukur na umat Islam subay tuyo antabi iyene in sangem ininen uksubay sa agen-agen bang dalil pa inte iyene maglepasin dumain sa painte iyene lepas dambuwa duetellu sumagwa na sa sinapsay ni ashrul awakhirin pegge tuu si ituen iyene patuuhan iyene sangin ginagantain atawanen Laylatul Qadar iyene sangin makasegin mabasagin do hap nen labi pe amban iyene dangi bubulan manjari niya ayat Allah subhanahu wa ta'ala bisan ni inkwe kapag dehelu dan bulite bain Allah tabaraka wa ta'ala wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar duk Allah tabaraka wa ta'ala mania atawanin mapanjari si ine-ine kinabayaan wene duk serta pinene pinapanjari Allah tabaraka wa ta'ala pitu lapis langit niya apa intapene uwene yene sikapitulay panghu yene langit lay demikian yang pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala
iyan surugain walo pangkat niya duisab na kurane atawanen tamanan labi afdal duk labi hap manamalan patennaan duk palugalan iyan surga firdaus. Demikian pinaniya duisab Allah subhanahu wa ta'ala in manusiain niya pinene uwene luu kanabihan atawanen karasulan sahap-hap ang bangkemon manusia uwene tasabbut uwete miyaan wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar in Allah subhanahu wa ta'ala maniya atawanen mga panjari si ina kinabayaan uwene sarta pinene uwene yene tamanan mahap ang mansig manjari dambu ang manhap si manusia yan na siya karasulan buna isap niya la itamanan mashab ang karasulan lay niya lima ulul azmi min ar-rusul yan Nuh alayhi salatu wassalam duk Ibrahim alayhi salatu wassalam Musa alayhi salatu wassalam duk Isa alayhi salatu wassalam bagus si kalimannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ang panghu kemon karasulan buasal andang na ipinene wa Allah subhanahu wa ta'ala in kemon karasulanin iyene tamanan labihab amban pinapanjari wa na si manusia ubos si tenged iyene karasulan niya isa pinapanjari amban siye limek kayu miyaan ulul azmi minar rusul buna isab silimelay niya na isab pinene tamanan labihap ang bansiye sine ilien ine panghu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian nan ummat pinene lusab in rasulin in kanabihanin demikian in ummat pinene duisabu Allah subhanahu wa ta'ala tamanan pa in ilien hap ang bangkemon ka ummatan ine ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari bisan sabsaien pangamulya kitahin na ummat Islam kahapnen dukhantangnen bang isab laat kasudahan ten duk laat isab kakahinang ten sa tiliru isab atawanen masirupin aset narka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuha nila isiin yen si ayat Allah tabaraka wa ta'ala wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar yen Allah subhanahu wa ta'ala maniya duk mapanjari ini kinabayaan wa ene duk sarta mena ini si yen kinapanjari duk ina pe na umat Islam pinaniya wa Allah subhanahu wa ta'ala yen tahunin 12 bulan yan ang tahun lay niya pinene o Allah subhanahu wa ta'ala si kasampuk 2 bulan lay iyene bulan Ramadan iyene taabot wete si niyaan oras ituen do kapuasehan wete si ilabay niyaan buna isab pinene o Allah subhanahu wa ta'ala tamananhap na si bulan Ramadan bangke o makahinang labi pehap ang bandang bulan iyan ang pinagbahasa Laylatul Qadar iyan ang sangem keseg sangem ginaganta o Allah subhanahu wa ta'ala sina-sina makapag-ibadat si sangem iliin hape inhinangen amban iyan miya andangi bubulan wa ana si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr inna naan sininan harfu tawkid bang si ilmu nahu inna mattan te'ed bennal te'ed naganiya magmaana inda isab tebang sinusa bang si ako lu isab iyan maana inna bennal aja papilite ni an tininen lumang tao yan si bahasa magwanan ko ni style hadya may joke pang painte niyan
kay katawaanin na painta na sa tawa. Pasalan inna niya magmaana miyaan bennal alhasil gato. Sehingga bentuk ngay bennal buga to. Gay ke niya pagpinigan niya yung pinain buwa-buwa na kanak may tarak-tarak. Pinain yung tarak-tarak. Us pinain ili tarak. Intagla siya magtuohin ko bennalin. Tarak. Nalhasil lang sa bennal. Bang bennal ko ibarat pa inte tarak-tarak lay. Nalhasil ga pa inte bennal bang miyaan bennal. Iyan ko hadya be mian pamaan man plastik hadya. Bennal ter inna anzalnahu fi lailatul qadr. Matan ter pinaturun wa kami hu nansinin hain ini Al-Quranul Karim sisangem kesek, sisangem ginaganta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ina ansinin pinaturun wa Allah subhanahu wa ta'ala sisangem ga si ellew. Allahu a'lam si hikmat pinaturun wa Allah tabaraka wa ta'ala si waktu sangem ambang sifat na siya salihun atawanan salihin mi'ahatul aabar ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala meke bino'wade yene magbigu-bigu atawanan magkemot-kemot Allah subhanahu wa ta'ala maku kaampunan si waktu sangin duk inepe si waktu sangem lay pegga binahagi telu si thuluthul layl si bahagi telu ang sangem lay alhasil silasne maku yene me siya as-salihun ubus gay isab makarangat donga yene me siya miyaan malamma pag-ibadat ng tuju Allah subhanahu wa ta'ala alhasil naan si ininen me umat Islam hawa pamahadya insangin ininen bukhawa pangamulya insangin inin pinaturun si thuluthul layl amban lawhil mahfud tuju sama ad-dunya bubahune pinaturun Allah subhanahu wa ta'ala hasbal waqa'i yena mian mapaatag si kahalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk sahabat ni bahune men pinaturun mufarraqa tan kanat ni Allah subhanahu wa ta'ala mian si naan si ininen ina pa inta dalilin way hangkan sa'ian sangim qalilan min al-layli ma yahja'un amban sifat na siya as-salihun kulang bepatuliran si waktu iyan sangem lay duk lagi nan si bulan Ramadan iyan pinagtuyuan wa siya miyaan bar ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala pag sine bengurungan kao pangumulan atau sine bengurungan kao ibadat sa iyan kahadyanen ne duk miyaan kabahinan ni pangurung Allah subhanahu wa ta'ala alhasil ga niya kasayo Allah tabaraka wa ta'ala si ipun dugga niya kalasa Allah subhanahu wa ta'ala miyaan pangalasane yun pa inte si ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandak in pangumulanin sumagwa ni taha in tumbasin apabila kayo makahinang ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala si waktu sangin niya katawan si waktu sangin yun laylatul qadr. Pag-iandang kita inakahan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam pangumulan pa inni ummat kun iyanakahanin si elet enempu papitumpu alhasil na ang siinin na ummat Islam budumain dukite iyanakemon hinang talay elaw sangin si pag-ibadatan tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa naan si ininin hawa pangamulyan kita hinbisan pandak pangmulanten hininangan kita promo pangurong wene yene si sangim ininin hasupaya hekka ibadaten tuju Allah subhanahu wa ta'ala ga niya sagit-sagit ni menjadi naan si inin bangwa ay hangkan
Insangam ini nan labi pekahap nan amban iene dangi bubulan. Si zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buat riwayat Nia amban Banu Israel atau amban Bani Israel hinangnen 80 tahun si pag-atubangan duksatro. Ga niya kabekat ne si waktu takalo nga sahabatin pagtu si inu-inu bangsa ingge pagkaapas day enduk pagkahinang de iyene miyaan kwe tahinang dambuwa iyene Banu Israel lay. Ubus binabawa ng wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ayat tabassawatan sinimian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Si kedua riwayat niya amban Banu Israel ampat beribadat puji Allah subhanahu wa ta'ala ga bakas bekat 80 tahun bisan sa paindaalaw atawanin da oras si pag-ibadatan tuju Allah tabaraka wa ta'ala. Pagtuidoy sa pengangan ni Mesias sahabatin duk sarta inu-inu. Bangwe ay nasai enduk bang ine na isap iyene pangatag duk panagame panugata iyene si ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus pinatulong Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Iyan ambang asbab atawanin sabab nuzul yun ayat ini. Manjani pabalik na si sangim paggain sangimin banghepyuan dumain inurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala iman iyan mabaya mag-ibadatin asal hunit dinongaan iyan si suluthul layl. Pamaturunan sin iyene miyaan Quranul Karim duk panaimaan iyene wa Allah subhanahu wa ta'ala duaa iyene si thuluthul layl si bahagi telu ang bang inasangimlay pagge si sinasinangan duaa si bahagi telu ang bang inasangimlay gay pinabalik in duaanin. Dambuwa ang baniyan panaimaan sin duaa. Duk inepe duaul musafir. Yan duaa me magtulak-tulak. Gay du sa pinabalik, gay du sa painte miyaan i-reject o Allah subhanahu wa ta'ala bang ikhlas do. Duk inepe yan duaa miyaan muka. Duk inepe iyan dua at anyaya kayo sa painte ng tinabalik wa Allah subhanahu wa ta'ala sa tinayma iyan ang pabila ikhlas tujuy. Inna anzalnahu fi laylatil qadar mattanteed pinaturo mo kami in Quran ininan sisangin ginaganta wa ma adraka ma laylatul qadar wa ma adraka ma laylatul qadar. Duk ina niya kay makapahatihan ka o Muhammad bang ina pinagbahasa sangin ginagantain iyan sangin makasagin iyan sangin magbarakatin. Si ayat Allah subhanahu wa ta'ala si suratul Dukhan inna anzalnahu fi laylatin mubarakah mattantaet pinaturun mo isa buhay kami in Quranin si sangin magbarakat ng buwa iyan ang bansangin laylatul qadar inna. Wama adraka ma laylatul qadar ini istifham bayuan istifham dalam Quranul Karim balas tamanan niya istifham subay hinangno fahal antum muntahun ini ubus ni kaam tawan sarang ni kaam yan nambuwa amban magmaana amar istifham niya magmaana yan litawbih wat taqri' yan miyaan pangadek desu Allah subhanahu wa ta'ala pangandiyawa wa Allah subhanahu wa ta'ala si manusia ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi ini mian
paminaanahan si bahasate. Ina mabaya kadambua ang bangkaamangan isipong tinaibi Muslim. Ini manunjuki pa ito si yan magkoto-koto atawan kinuto-kotohan no pong tinain na Muslimin atau ilimutan no yan pa ente pong tinain na Muslimin. Ilian ayuhibbu ahadukum ina mabaya kay kaamangan isipong tinaibi Muslim. Ngayon nabuwa ang ban istifham. Dambuha man istifham na asin wama adraka ma Lailatul Qadar. Ina niya kay makapahatihan ka o Muhammad bang ina pinagbahasa in sangim ginagantain naan sininin magmana sa istifham talabul faham iyene duk tahati makubay pa inte ilmu in Allah subhanahu wa ta'ala duman sa iyan maksud nun bagi Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun in Allah tabaraka wa ta'ala katauhan wa ina kemon ina ga ni atapok siya wadapon in kaamin gay tahati wa bi alhasil na ang sininin gay na subay kailangan wa subay inansaran wa ite wa ma adraka ma Lailatul Qadar duksar ta sinabot sa buwan si sunuan sin ayat ininin Lailatul Qadri khairum min alf shahr. Insangan ginagantain, insangan makasagian khairum min alf shahr. Labi pehapnen amban iyan dangi bulan. Kaya nagsabot wa ito si kisa, iyan Banu Israel, tasabot wa Rasul sallallahu alaihi wasallam si sahabat na. Pagka inu-inu siya bengangan, pangwa isa iyan na, umus pinaturo ng Allah subhanahu wa ta'ala in miyaan surah ininin ugsar ta tasabut yan Lailatul Qadr khairum min alf shahr. Alhasil hinang dahadja sampahayang dahadja zikir dahadja sadaqah dahadja pamisara dahadja yan si sangem ginaganta wa Allah tabaraka wa taala labi pehap hati amban magjihad dangibu bulan lay labi pehap hati amban ina mag-ibadat Banu Israel 80 tahun lay miyaan ga niya ga pakasbet kat paintes pag-ibadatan tuju Allah subhanahu wa ta'ala dan sangim hajja hinang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyana kita bi umat Islam si sangim iyana mabasag inin hangkan suwi pagtuyuan tabi pagka extension iyana umul tabi pagkain pangungulanin asal andang taluki subhanahu tabaraka wa ta'ala si Lawhil Mahfuz dina ako na kemon adina ako na painte yan ang magsasulatin dehello pe amban kama papanjari in dunya ininen lipehatus ngibutahon asal andang na inmano siya in taganta na riziki nenduk taganta na bang antag kamatayan nenduk taganta na kemon inasukuru siyehin naan si ininen bang sa upama inmano siya in umul nen 20 tahon pinain matay ni kayo si 20 tahon iuan dambuwa amban makapindah si GS dukase Allahu tabaraka wa ta'ala si ipun ni apabila tinaima in duaanen iyan si sangem ininen bangsa upama tinaima in duaanen makuye kaampunan duk makuye ase duk makuye kataha sin umur bisan pe kaniya antasulat amban dia amban pa intel Lawhil Mahfuz lay 20 tahun ada kala inextenan pe Allah tabaraka wa ta'ala 60 tahun iyene mian 80 tahun ne ine umian umulan pegge sabab pakunelay ininen paminda pangumulan duk paminda pakarajaan manusia si tiap-tiap dan tahunin iyene pa inte si sangem inen iyene si sangem Lailatul Qadar taghyirul hauli pen bahasa Arab paminda atau pinindahan iyene si waktu mian sangem inen usniya aywan mian pindaru isap iyene si men bulan lu demik korban si bulan Ramadan demikian mian taghyir al-qadari pagkadar yan aban Allah subhanahu wa ta'ala sumagwaanen bang painte si tenget mian ininen pinindahan Allah subhanahu wa ta'ala si GS ne duk kaase ne mian si ipun ne kuya nagsabot lay bisan kanian nen 20 tahon in pangumulan nen mian ada kala extenan ne pe mian in extenan in pangumulan nen asal taha painte pinawalumpu tahon iyan
gay pa ito mustahil si Allah subhanahu wa ta'ala patahaan in umul manusiyain apabila makuluisap do pa inte tinayma uwene in pakunelay mian tuupe si bulakduna si waktu gay tinayma duman maananen gay tinayma pakune in umul nilay matahalay sa pinapatay duwe masi yan si 20 tahun lay extend isap in umul nilay 80 tahun ga niya sagit-sagit ni sibag ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala alhasil 20 tahun in umul nen ubus miyaan ina 84 tahun 84 tahun ke 83 tahun ke in 83 si iyan pa ente miandang bubulan lay ilian ga iyan niya sagit-sagit ni sibag ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala natuman pa in manusiyain natuman pa in ipunin miha miyan kaampunan de dukmiha kahapan de sa iyan ni ubus pinapatay na painte wa Allah subhanahu wa ta'ala na hadih manamal yan tinimbang lay taabot sa hadarat ilian amban iyan dambuwa pamindah sin kahalan manusia si sangem pinaganta Lailatul Qadri khairum min alfi shahr تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح نaan sin magmaana sin tanazzul yene magsirwaihan dumainhat sa parwai bang parwai min teddaru sa magsirwaihan niya ni manaik niya ni paryata alhasil magganti-ganti mag-alistuhan pa inta in malaikatin inahinang nilay nalam at tawanan inahinang nilay yan maku kaampunan tuti Allah subhanahu wa ta'ala si ipunne yene ngahinang pangandaakan duk ninggal pamigesan duk si ipunne magbasa Quran duk si ipunne magdikir tuti Allah subhanahu wa ta'ala yene si waktu sangemlay ga niya ang banluma wa gaysa inasek wa gaysa sinalam wa miyaan si waktu yene sangem mabasaklay atawan sangem ginagantali تنزل الملائكة والروح magsirwaihan yan kamalaikatanin si sangem ilian والروح sampai pa si Jibril alaihi salatu wassalam dan buwa amban yan alan si Jibril pang tasabot ruh yan dialang Quranul Karim magmaana yan pa ito si Jibril alaihi salatu wassalam sampai iya parwai nalam si ipon Allah subhanahu wa ta'ala maku kaampunan nangis tuju Allah subhanahu wa ta'ala pangpain yan inampun kemon dusenelay si dehel si painte mian madumhelui waruhu biha biidni rabbihim yana si idin Allah subhanahu wa ta'ala min kulli amrin salam sa buto ito mian amban kewan pakarajaan sanyang magmaana amban min kulli amr salimatun min kulli shay'in yene sanyang amban kemon ine sanyang amban miaan musibah sanyang amban saytan sanyang amban kemon kalaatan painte yene mian sangemlay tatawanin man kalaatan si waktu sangemlay sa di billahi si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala iliin hinang malaikatin niya ni nalang niya ni maku kaampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa duman para si siye sa apa si ipunne duk niya amban may kamalaikatan iyene sa amyaan ngeligan siye amban ine kabulahan painte si sangem iliin nabangan niya ni mula nasa sa iyan ni amban katdar amban Allah subhanahu wa ta'ala subay miyan tay maate duk subay iyene miyaan popon kita si Allah subhanahu wa ta'ala si ina pinatikka o ina si miyaan ipon hatta matla'il fajr sampai painte ina miyaan paguwa ni miyaan pajarin na may kinasiya kanya-kanya manaik tuju miyaan hadrat Allah subhanahu wa ta'ala in kamalaikatan lay si ina si waktu miyaan Lailatul Qadar ina sangin pinaganta lay sangin magaseglay iyan subay penuante bi duk ibadat duk taat tuju Allah subhanahu wa ta'ala na umat Islam iyan si sangin ilian
iyene asru al-awakhir, iyene si hinapusan amban iyene niya ang tello binahagi yen bulan Ramadan sa kaisaan ng rahmah, sa kadwanin magfirah, sa katalunong ito minan nar, yen pinalihara o pinalakpas o Allah tabaraka wa ta'ala in manusiyain in muslimin pa inte ang bandang ka jahannam uus na ang siinin subay niya ang malante kemon ang bandoy pagdambuwa alay sampay yen sa katalumpo ko ibarat maglikpasin asa ilikpas niyan adakala kaw kita makatawa lai sirian ubos bang sa upama miya ang asal niya ang sifat kung alamat tahati wa ang sangin yun Laylatul Qadar ina subay pinagkanon may umat Islam wa na kasapot wa Aisha radiyallahu ta'ala anha tinilaw wa na ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang ina inhinangnin si waktu iya miya ang taabot o Laylatul Qadar kung si waktu katauhan mo yun alamat ng mangina ni pain ni mandua ako pinahika yan dua ininan Allahumma innaka afuwun karim Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atawanin fa'fu anna bang painte miya ang lamod na inkemon in muslim lay ilian na umat Islam so pinahikaten yan si waktu sa ngayon lay magdikir magbasa sa Quran kung sa di bigla ay magkemon makasulot kem hinang makasulot hinang hap tudyo Allah subhanahu wa ta'ala nagdambuwa amban may alamat paintesin Laylatul Qadar iyene kaniyaan miyaan in lahatin tetdo kay panas isa kay kennel sikaduwenin kaniyaan painte in makailawin miyaan hap manapal kayatan ng pote sa usap gay umasik saytanin duk gay painte iyene makasasat saytanin tao si Elaw ilian katawanan si sangin ilian pe sampay nga rekse iyene mian Elawlay ilian amban alamat sin Laylatul Qadar uk sa dili pe billahi nekka painte amban ilian sa kwe iyan do nang hati-hati kun do kabasakon niya painte pe masi sa dili ni amban ilian sana ang sin umat Islam ilian pagsyukuranten si Allah subhanahu wa ta'alahin pagkain kita bilay pagkain malaikatin ko na tasabot ko ang sinimihan si ayat Allah tabaraka wa ta'ala tanazzul iyan pa ito magsiruaihan in malaikatin luisa bang kaniyaan manusyain magbasa Quran magsiruaihan malaikatin bang kaniyaan in manusyain magpangadji magtutut ilmu ko na kita bilay na meke sa abang si bulan Ramadan, meke sa abang si Laylatul Qadar, si Asrul Awakhir, meke sa painte in malaikatin gay miyaan magsikpit-sikpit si bulak inyanginen ngaten duk nasak iyene miyaan pagtuntut ilmu atawan nga hati iyene miyaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala kuha na si kaptangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كأنية أنبا مئن تبوكا أتوان قوما سلوما الله سبحانه وتعالى ينك مسجدا inahin hinang nila yatluna kitab Allah yan massa kitab Allah tabaraka wa ta'ala wa yatadarasunahu do miyan pinano magtafsir painte iyene sin ayat Allah subhanahu wa ta'ala ilian ubus lamod painte ang magtuntut ilmu kaya may kitabi miyan sangin ininen duk sinasine pe amban kita bi alhasil double ni pangurong kita hinbi wa Allah subhanahu wa ta'ala si iyan sangin inine ubus bangsa iyan hinang manusyain illa nazalat alaihim as-sakinah malaingkan din pinabuo wa Allah tabaraka wa ta'ala si siya iyan miyaan kahinekanin kahinekanin bisan pesaseo bisan pehunuhala iyan pa inte miyaan pupukanin atawanin miyaan yene kailumanin sa masi pinahine ko Allah tabaraka wa ta'ala imanu syai'in nagna amban pangatian ni sampay yene pa inta si kahalan ni
bisan pa inte ko bang dalil mamumo problema taga problema sa paggain iyalay ngandel tuju Allah subhanahu wa ta'ala paggain iyalay pinaturunan wa Allah tabaraka wa ta'ala sakina gaidu miyaan makaina si iye in iriyan pagkikemon pakarajaan ng pinapolay tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa ghasyathumur rahmah ga mararahi Allah tabaraka wa ta'ala pa in iyan ay ngurungan siya iyan yan manusia magtutut'imu lay yan manusia pakale yan muhadaralay si intag-intag na yan dampat gape mararahi Allah tabaraka wa ta'ala pamunusiye yan pa inte miyaan aselay wa ghasyathumur rahmah yan pa inte kahinikan lay sumagwa ng pinutos pe wa Allah tabaraka wa ta'ala yan duk asene wa haffathumul malaika duk sarta pinalibutan pe duk sinasak wa malaikat pa inte yan tampat pagtututan ilmu in ordel amban Allah subhanahu wa ta'ala dumain sundalo turut ulat dunya manikuritihan kita sa sundalo yan ang mga panjari sin dunya ini untuk isine duk ine pe ga pe mararahi Allah tabaraka wa ta'ala pinasikuritihan kita sumagwanan ipe kita la sinabbutu na si lawhul mahfuz inabbu kita yene si painta malai si tapit-tapit na mayam kami ipun-pun siya magpano pinano si iyan na palihalan Laylatul Qadar siya magpano pinano palihalan magtututo ilmo siya magpano pinano palihalan sin agamare inabbu Allah subhanahu wa ta'ala si ano anak si ano katauhan kita bikemon ininin sampai suksugan tebi sampai bang amban kita pinaila istampat miyaan terus iyan pa hinang din inabbu Allah subhanahu wa ta'ala inagay kita bibaya amban manusia sayan inagay kita bibaya bang petawa si bulan Ramadan duk inagay kita bibaya bang pa isap tawa si Laylatul Qadar murah-murahan mangpain iyan mentahinang wa ito pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala nuksata pinatagtapo ina dalam pangatian tabi duk makatawa kita bi iyan si sangin makasakinin labi pihap mendag bubulan extension umul tabi hissi duk ma'nawi murah-murahan ang paibang barkat Allah tabaraka wa ta'ala inti ko tabi ini araktumaha yan miyan muhadaralay dunia pa isang hati paganti sa dili aman ako magnialay tabi saraku yang pangkal katawan ng peti na makuku kamaapan si Kaam do ina may isaralay ini ba ito maglawlaw may Kaam sa mag-anyam-anyam na katawan magsuno-suno ni kung may sayan ni main ko sila pa pagkilalihan iyan pagkilalihan ng Muslim tuos si bulak dunya sampai si iyan ilaw akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.